O te whaatalo whātu I lau whaafonga a ngai le nei tai au, o se mea whaafonga o talo le aswharaile. Ua mawhai nei e tangata Māori o na Filifili po o le ale lo la pālota e lesi talai, a o le I whaia le pālota te le māsino o ke topa. O le mai ai o na sui o le tūla whono I le tausanga tālu ai, wa iai nei le Filifilinga a mata mai le so, e mawhai e o na lesi tala a le o le lola pālota o lo iai ngoa, o isi umatangata ni usila, lea e tā ua le general role, o le lola o lo iai na o ingoa o tangata Māori, po o le Māori role. O le ulua isuinga le nei talo mai le tausanga e a whaiva se lau fitu lima, ma o le telo pepa whaalawi lo o le nei suinga tūsa lea ma le afa miliona, o le a mata tufa atu itua, mai le aso a tai au. Mai se tasi o whaia o ngali University of Victoria, Dr. Annie, o le toa telo tangata I le I loa po o le ale winga, a o le a fui lea a fiang o le suinga wa iei nei. Ma e mo o miai, lea o a o tangata Māori. O le suinga mo whaia I e tau fio fiele tau wha asese, e nisi o tangata o le system. E wina whai mai la komisi o whai ngā pālota le tau sanga tālu ai, e le o yeini wha amaoninga na tupu, I isi pālota wa uma. A o mawhai ai lao na toe sui a mata mai le so, e wha amuta le neisa o loto ngai le toe tolu māsina, e le I whai al pālota le aso se fulu wha o ke topa. Ua maliu le ulua I case wha amaonia ni usila I le rabies. O le ua maliu o le tangata whai malanga mai fafo me mai le soifua malo loina, o le ana mau e le rabies I atunu I fafo, ai e le isau. O le rabies o le siama e wheawea ia mai manuanga, ma fua o no mea ola. Ma e tele ina mau e le silia ma le selau lima se fulu atunu. Ma fasi o ti ai le whaitau se fulu afe o tangata I totonu o le tausanga. E lo iei se tūlanga la matia I tangata lau tele o New Zealand o le pasese na sau ma le rabies. Ma o le ana tau fia il fale mai au kilani le amatanga o mati. Fa apea le fale mai whangarei le ana mua tau fia ai. Sau no le minister soifua maloloi na nanafi Dr. Aisha Verrill, e lo iei sona popolenga I le pesi o nisi tangata, mai le ua maliu. Ma o le rabies foi e le pipisi. O le fautuanga o tu ina mai ai, a whai o lo e sauni malanga I se atunu o lo malo se le rabies, e fautuaina le whai o so tui pui. E iei pisinisi o lo whaatawina le tau e o atu le fast full wafeta la, visa malanga o mai ai I New Zealand. Reportia le tio a New Zealand atunu e iei initia, Vietnam maisi, laua maua mai ai reporti o lo whaatawa pisinisi nei walo ia I lalo le immigration a New Zealand, e mawhaiono la tau sa ilia mai tangata whai ngā luenga mai fafo. Ua sa wai fo I maletala o lea e iei se vaenga o lea peimeni o lo o toi alu I kamupani nei e sa ili mai ai, pepa whai ngā luenga. E le fo reporti nei I atunu e peo initia, lea fo ina mawai nisi o na tangata anu I tausanga I le ima mawatu, ma toe wha fo iai. O ni reporti wa toi upu iai nei se tasi o visa wa taa ua le accredited employer work visa, le e wha o ngā ele maua lungo le tutongi, ai le o le avano whai ngā luenga sa I le visa whai ngā luenga. O na ufai mai ai nisi o se whainga wa maua I le avanoa e pelongi ai le system. Mai le Council of Trade Unions o le alavana fautua ina le malo e aua le wha au ngā ina lea whainga. Ai sui a ngai open work visas. O le wailoi le immigration ni sila whale whai ngā luenga o lo tua I ai whainga nei e tutongi tupe peitai e lo mawhaiona tala noa mai le taimi nei. O lia I wha o lima le na o so wha ia le whai launga Peritania ia Kelly J. Keane po o Paisi Paka a o iai I au kilani. Mai leo na nafi, o leo sa mania le ua mōli e tū la I luma le whaamsinonga wha I tū malo I au kilani, ma o lo iai le talitonunga o Ellie Rubashkin. Ai ele I wha amauti no mai e leo ana nafi, o lena mua wha ai loa Rubashkin I lunga o lena Twitter account, pei tai wo o le I Amerika. Ai ele I sa reporti wa tu ua Rubashkin New Zealand, o lena mua whai mai I le amatanga o le vaiaso, o lo sa uni le vala au watu o leo, I le whangusosi na ia wha apasi I fōlinga o le whai launga. Pei ta ina yasa mulimuliane to e whaelo mai walangona lo na fefe I le telo whainga tau wha mata uo o atu, ma o le taimi lea wo o I au sitalia. O ana nawhina wha atu a mauti no mai ai wa whaila le molianga I tasi wha asanga I le ua molia, o le asofo I le ana whaelo ai le ua molia wa sauni e tu ua au sitalia mo New Yorka, ma e umi sa taimi o le a lewa a ia I totono New Zealand. Ma tala mulimuli, o le afa atu pela soifua maloloina le wha awau peo na tatalo le whalemai, peitai e mōna o sina taimi. O le Rickerton Clinic I Kalai Estete, o le na mawhauwhau le wha ai unga le tausanga te aluai o le atapu nia na au nanga o lo wa ai mai I tua atu ai tu la whai ngā luenga, o na ua le aisa tupe, tu e le aisa au whai ngā luenga. O se au nanga tatala fitu aso le vai aso le ngata yafi, ai wha apea le ao mō ngase e le sitala, ma e wha apea I le vau le fitus fululima, I le tasi se lau, le toa tele e wha o ngā ina lea au nanga I totono le aso e tasi.
A whaia tāpuni o se avenga le awha o popo I lunga le emergency department, ma a o sa waila talo le awha atu pele soifua maloloina e le I wha amauti no mai le te whatu ora po le ale umi. O se te male ai tā ue le staff e ngata ile fesoasoani ale soifua maloloina ma a umalea o na toe wha ilonga fisili fo ilea o le Rickerton Clinic. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.